thlir tu te chibai le vek ule tun tum chu US election Chanchinthar putraman electoral vote zani som thum le pahni pu Bidenan zani le som ni le pasari amu thu le akai noi Dr. PC Biaksiama thuziak hi ilo ngai thlau te ang u putramatana thanem ngai em kan te mai thaya Dr. Biaksiama hi putramatana thanem angai em nia alan na hi ringtu te ta na hun tha le hun eng thol abei sei wang ni ina lang pera hetiang mi Khawvel huapa ringtu te din mun thira ngai tu anana satak seng tu kan nei hi kan van nei hle mai ilo ngai thawang ule Alaska result Trump Republican lam an chaka he state hi Republican chakna ani thin renga electoral college pathum nei ani North Carolina state vote an chiar thatna Republican lam an tling heta hian electoral college som panga a om hetizat hian Biden a vote a niam sotanga Trump vote a vor sang sot thungang mainstream news TV channel 10 an la thup tat vote chiar that mek ani Trump tlin zet nuwa maktaka atuk November nili var triana Biden a vote lo pun le thut tawang khan swing state rang Biden a khan Trump a vote musa an khum tir zel ti kantar lan thin to kha chung state zinga pakhat Arizona a chuan an vote mu ain nai ema wangin automatic a vote chiar non le thei dan phalna omsa an lo neya an chiar zura Traman Biden a phak lo na 1% chau ani to ti in ale pelma in anti top tadaya ama ang bukin trick an haile donem ni tia hlau thongin Republican mi puite chu flak vai chungin vote chiar na pon tual zola vote chiar na aru ka ti kan du lo langtlang thei kan du enge in thuk ti inan lo aw kar khat don lai chu he 1% lek chiar chun zom thei lo hian an la om tarenga ni ti NDT news chuan November ni som pakhat khana soi Nevada state a po vote an chiar thatna chin kha arei le to final result lo chuak theilo chiar thatna po atir ang thau khan in bum na trick hai le an tum nge ni America in thlang hi ngai chu anti thazan lo chu ni chu wangin ring tu te thuruk in thup zong hai lang vek turin pathian ne na itong tayang u Biden an vote chiar thatha hlau Biden an party ma thuwa soin in thanna thil fel lo eng ma om lo Donald Trump hian in thanna ne na achang lo ti apom du lo hi ati om lo lutuk ti in a aw chuak thina chu Democrat ho campaign na mun pui CNN le adang te hian an latar chuak renga ma se thil om dan dik taka chuan in than result hi final alani ozong silova official in khoi state ma in ne na an la puang bok heklo ama lamtang media CNN MSNBC BBC New York Times ti vel tele an fake news lo copy chhong tu TV channel rang ten tling tak anga an lo chei bol chop ani reng si a ama Biden a thu soi video nge ya vote an chiar non le te chuan katling to nang Donald Trump atlinga nga sin tia a soi chu a viral na sa aniang a thu soi le lin hi adikem ti in mi engza te mo chuan Mizo ta uluk taka a thu soi ba ka ziaka screen da ani zel bok awangin le a ophoi le mui phun han en chianin siam chop ni lo Biden a original trong ka nge ni inalang kan Mizo zinga sap trong Reverend Dr. Vanlal nga ka Silong point adik nge ti ka hne na asoyani Georgia state a vote chiar thatan tuntuma Georgia state a vote an chiar thale tur chu khol mi bum thei computer software glitch telaka fihlim ngei turin kut ngatin vote an chiar thale donani in bum na le vote ti chingpen om lova vote dik lo zong man chuaka vote dik tak chau an chiar thei nan le traman ne na chan ngei thei nan itong trai zelang u Wisconsin le Michigan state a te hian vote ti chingpen an na satawangin kot thubuai a ommek vote chiar that le emo vote diklo ko ta chin felemo angaya Republican lamin ne na an chan thei nan itong trai zel bokang u
Pennsylvania State vote ti ching pen na satna mi thi to sing khat ayatamin Biden atana vote an ron thlak tirna mi pakhat point an state sarkar ho tu te phal na ngeya voitam tak an vote theina mun ani a electoral college somni lai nei ani America rama in thana pianga bollo berzia thin state ani a Biden a omna ani bok tramalamin heng thil diklo zong chingfel tur hian court thu boy rip tak an pulut to a Supreme Court chuan in thani November ni thum tlai dar riat thlenga vote la chin khan nuwa vote la bel zong la ka thliar sang turin thuwa peto chutianga an thliar thana court in an pom lo chuan trama chu vote chiar non le lo po in ahma anga tlingsa ani le mai theidon ani vote chiar that le phei chu ala thale zual ome tong trai zel bokila thu thang diklo Tunlai fake news satam kan ti lai hian drama chet thatna lam soina fake news laka film khorangai ve tho mai tun naya darta Joe Biden chuan Pennsylvania achan le ta ka wangin president elect ani na hli sakani ti thu real clear politics in an chhuah dar vakha thudik lo ani ome achan chu pakhatna Pennsylvania state chung thu hi real fel alani man lo pani na tunge Biden hi president elect te lo ti fake news te an ni nga lo chuan media lamin president turemo president elect turemo an lo ruat ngot theilo sarkar ti turani areng thuwa president elect din munala chang phangot lo tlinga puan po alani heklo he in thlan na hi zo alani reng lo ti riang u CNN BBC le an pui TV channel dang te chuan drama le apol ten in thlan result an pom du lo ti le tuna ko thu boy an siama hian fin fiana mu mal an nei lo vote ching pen na lian thama om lo tia pu chiat tumin media le TV lama an la be chun zom zel ma se vote ching pen na sat zia hi ngai tha tumin la in thup tlat ma se an tang rei thei chuang lawang tuna po vote chia thatna tur state enge mozat alo oma an che cheme gani hi tun din muna traman vote zani le somthum le pani Biden an zani le somni le pasari ani to thu the Epoch Times November ni som pakhata mu turin an tar lang tani America sarkar in vote ti chingpen chui tu tur investigation din turin order a chhuata heti taka in thlan vote chiar na bor chuar le thil fel lo le in bum na om ne pu na tam takte chui fe turin US Department of Justice Attorney General William Barr chuan thupe ka chhuata bok hei hi in thana atling zok official a puan ani ma ngeya thil fel lo a om lo chui chiang ma satu turani ang democratic hoven in bum na men lo manga vote anti ching pen na in kai an vai khom don ta ani an million tak Joe Biden a thlengin an lo in thlun zom tuk dan te chu an hai lang mol pho viau mai thei bara order du lovin election crime branch director Richard Pilgera Biden a lam tang chuan ban na the lut ti One American News thupuang tu chuan a soi US President Louis George W Bush appoint Trump chu tanin election a thil fel lo chui chiang tura imalak na hi adikani tang so ro ti in alo fui bok Khawvel pumaring tu Christian tam ber chuan traman ne na chan theinan ni tin zan tin an la tong trai mura USA le ram rang ka ran hruai tu pastor te le rongbol tu in tel khom te chuan mi soi sel le nui so na po poisa zo lovin pathian rin chanin an la au pia pa zol nei tam tak manga pathian in alo in hriat tir na in ngatin lalpan katidon ati chu ahuna alo thleng mayang engtin chiange alo thlen don kan threlo kan tong trai zel don an ti ani tuna hian keini zo na thla kho zong po tramata na tong trai sakna tharau kan chang hlomani hi engti kong ma in kan hlo cham lowang US Defense Secretary Mark Espera kumin furlaya America rama buaina na satak chokchuak tu te control dan tura trama ruam man na lo do dal tu chu ba nani Biden le afapa Hunter Biden ate eruk na thu lo ze pui tu FBI Director Christopher Wray le
Hillary Clinton in Trump aphiar ruk na chungchang email a thuruk sing thum le sang thum zet lo thup bau pui tu CIA Director Has Pelitepo Hrilhlawkna Trump hian ava khoi rei ve poyan khoi tam mai do na sin tian om Trump hian Washington nom nok then fai na hi Trump khat chung chuan a thok zo man ngang lo ani e COVID dam doi siam chuak to USA dam doi siam tu company lian ber Pfizer chuan COVID en kol na vaccine dam lo za som ko in an dam pui theina thazit mai an mu chua thuan puang ta in thandona opposition lamen Trump an soi sela an be na berle politic an khel na ber chu COVID ripui laka Trump an mipuya en kol thalo mi chuti zatin an vei chuti zatan thi ti kha ani a Trump chuan COVID dam doi vaccine siam chua ani thuai don reilo te ya kan ti dam vekang ati thina ma se dam doi siam tu company kha Democrats hoven sum mangin an lo control tlat ni turani in than ma an puan chuan Traman aming that pha an hlau si a ti chuan result a chua Biden atling don awma alan khan an puang du ta chawani chumi chungin mitam tak an lo thi man sia mi hring nun na mangin thiang zau hoven politic an khele lo ni ril rumang ang taka om to te tan thifim aron thotan le ta kan tong trai zelanga kan malam thim akiang zelang US Air Trama minga prayer group te hne na po zofa ten kan tong trai puina satzia kan zo hril to a an lo lom ve hle ani ole tu na kan ngai thak ho ta kha Dr. PC Biaksiama Thuchah Tunlai US election kalmek din mun bi chian na ani a tlawm ngai taka thuziak tho tu chunga lom thu kan soya zoram mi puile kan channel clear tu ten in lo bengwar pui ngei po kan be se ani putramatan thei to ka tong trai zel tura pobiak siaman min som na hi kan ngai poimo theu don nya kan channel clear tu zong hun thain chan thei nan du sakna kan hla na chu